Vores venskab er så meget ærligt, at du siger en ting, og så siger jeg, for eksempel i dag, så har jeg haft en træls eksamen. Nej, der var sket en eksamen, så beder du mig om at, nu holder vi fri, hvor jeg så siger, jeg skal bare lige have lov at bruge mig. For mig er venskabet nok også lige så meget det der med, at det er nogen, man også kan være stille med. Altså, der er jo mange, hvor man kan larme med, men dem, man også kan være stille med, det er nok dem, der er rigtig venner. Nogle gange er vi lidt sure på hinanden, for nogle gange har vi gjort noget dumt ved hinanden eller sådan noget, så bliver en af os lidt sur. Men så siger vi undskyld, og så er det godt. Yeah, I met Henrietta when I first moved to this country. I was like, "Sup, Danish girl? Can you help me figure out this whole Dankort thing? How do I log into my bank account? What's this card with numbers?" We really just have a lot of fun. Yeah. Tid er lidt ligegyldigt. At om der er gået 5 minutter, eller om der er gået 3 måneder, så er det stadig det samme. We don't see each other all that often, but whenever we see each other, it's like we never stopped hanging out. It's just, it picks up. Continues. Yeah, I would say so. That's how you know it's a good friend. Dem jeg betegner som mine bedste venner, det er dem, hvor jeg skal bare være mig selv og hygge mig og slappe af. It's someone that you can talk to about everything, and that you trust to talk to about everything. I was mainly going to say trust as well, and yeah. And have fun with, and laugh with. That's really important for me for friendship. De forskellige venner af forskellige sider af en selv, som en eller anden forstand eller en eller anden måde gør en, altså helt alle de elementer, som er, gør en helt. You have to be able to have the laughs, like the same sort of humor, the silly humor. Yeah, like yeah.